ngase vadengu ro sa non to bulang itsu ni kua suta talanga na non da turani bonua liu ni be matentu bono bo turang mai kumbuna buri masanga pa kina na matentu yokan to wat ikimuni kede nai baba koso kimuni na gasilotu kimuni na matsere ni sa vengara bitigo na matakan sini kua nanumi nanratu bakasama na komiti ke raw ni wilikin dona kenrai tugutugu na italtala samai ba toka tegitsukina na nanda bali taltala ba toka tegitalanga kina na singani tambaradak na singan dendai narto sama ni reida batang kase vida na tugutugu rona kase rosa tiko na tugutugu membaleta na taltala William Ben. Errado mai kibiti na pulau Januari, din ka diwasay bandua, na may bengkaray bangkas ni buli na koribul ni buli taltala na pulau. Eram bium mai Australia, nira turangan ni Australia, Ballarat mai Victoria. Era sama bengkaray bitiko kasara dingita kisara mera sama liu ni koribuli, may pakani sama kadibi na nanrambola na liu ni koribuli pademu. Na italtala Lindsay ka liu cuma ni kornibuli ana tin ka wal sa wul karua na da panang na mai badem kina na kavan February na mbaki tin ka dio nan raw kemuni na andalen di tampat kadaka dona kai boy rong kina na biliu ta kina turango ya ni ko endon dua verto na lewe ono na italtala to liu ta kana kornibuli mena bulwa me taura bakarua na tutu ni veliu taki e kornibuli men ena kornibuli mana bulo ya na tinka dio sai bandua ina tinka dio sai batolu ke na mbaki tinka dio vitu ke na tinka dio tinka tol bala tanga ni ra tali te ko sarbangalip tali ta kana nona bula ke na nona veliu taki nona bingarabi na ngoni buli mana bulo era sama iti ko ya na tinka dio sai bandua sama tiga butiko na buloa ya tapa na katol sa bul ni buloa mati era liustale mera sangke lagi pa mau wat kena rendin taltala desi sel ngarabe na pa mau na karuan singa ni buloa April en ba ko ya era bangay pa mau ni saramba ki rosa bul kawal ni taltala karamba ki rosa bul karua na rendin taltala ni oti non ro pa mau sabar itu kita ngapa naik tal-talan ni saramai rawat na nonrai bola kuru ini buku Master of Arts sara tauran nonrai bola sa nangono talangaya sambil kata maikin narentin tal-tala mera samai bito mani kena toko ni nata boy tal-tala biti aro sama ni ngoli sumagi biti kena kini dona lawan rendre buana rentin tal-tala baleta ni bulang sarwali buna sok ya sai koya na tiga buni bolem indo na bolem roma sota pa kali buna biotini lo mani tin katul nambaki kani bunga ngau na rabi soka ki bolikina na benu anu na buguni bingarabi na nanta banua ngau na nonra beluta ke na buloa na kene tiga bu era lo malang kata kan kasin lotu kena tawani tal ne les bimbiongo les ba lilu ni koribuli balat ni samai kadi bina ital saba kadi ngonon rembula ya sangai mi bangare indua me tawana na lis go sama nin donu kina na mandingi wana ital William Bennett ni rasa tantu mai mer samai bingarabi biti samai tiga bunon ra bingarabi na buloa dinani resebo usara na bingarabi iya kena tugu ni ra turang ya londina karena ngungu matua sara ana non ranggarapa na non ritapi kena kin ngoni ani be lengka pakalilai nang bula boy parau wer ngoni buli no mani korbuli karena baka talaiten kina lewitini ngoni buli ya sanga ni babu na taltala kartua babu na ngai bitana turang itu kir tua bingarabi tiko na buloa en ngoni ya tugu tauri rawa bisa mai patanga usar non bingarabi kambasi kai bunga sar nabi kabinakan non rendel ni ngona randoka kapado tutak kana non bingarabi non rai tokani oi tal
Endona itukutuku artu suliana turanga nindaku. Ya ni lebu na ser ni lotu yang buliana turanga italtala na barab may nabulo ar daun dambe karai buliani ki wasa-wasa. Karabaka sama taka wa tito bunaklo kina nona inaki kina beka sotabi kina non te lako nimbula mata-mata. May nabulo ay suduki na matay ni non raul matua na italtala ka edana Andi Doris. Kadio ni Februari na baki tin kadio sa barua. Ramani baka to kaya tatake na Andi buana lubendra na turanga buni balu maimbau o Andi ta kumbau. Ya dusia ba binaka to ni amai sema ba binaka na turanga taltala na bubale ba turanga maimbau. E karo ni ngone lewa sudu ne katin yo kotaba tin kadio sa betul. Ka baka to kaya na yada Gladys Faith. Balata ni atkuni ni atag matin bimbisar ti goren din taltala ng ngauna kangga imbulangan na kukuan non robang bauta na mas kay na lolo na beauty ni tama nimbula kay na rin din taltala doon umakan na sudo na karon ni Lovian Rawelewa sa to kina na karon yata na faith mi baka na numinga ni bakang bauta na ngaunang bolem-bole raw sa tapot ako may nabuluan na bubali pa taltala na buko ni tagmati nambaki ba tsuya tini ka Dios ay batul sa batulawata kina na Methodist Church Synod sa bangalalata ka na non release na italtala na bukunin doon na ibakabubuli aba tabuli taka chiko may nabuloan ng ngaunaya kapag kay na millenarianism ya membalata ni sabonga doon na baki mile suba Roman turanga may bilu taki murbo pero nanu manangasi ebiti Gasin lote biti ng ngaunaya ni bakabubuli ngo rani na yapalatir bakalibu na itaw kay biti kasama ni nanu may sa lista ni Okoya may nabuloan lesi sarra na tambata ko libuka may lumay biti era ato ni kana tin ka Dios ay baba kara lagi bengkarabiti ko may ato pa na tin ka Dios ay babitu e tiki non ra bengkarabi na italtal na tambata ko libuka may sikopa na beyo ni ano kara ka na loma ni tambata ko libuka na buku ni bengkarabi pa italtal Indona non relaw ni bisi ko rambitu libuka na katin katul ni tsune dan andona wanga kapag tokay na Waikama wanga may koro may na Waikama alam ko may coach na italtala may laging dolaban na balilo tukaw may matay ni balilo tukaw may tara may na Waikama tin ka diwa sa ibaba Gerto sumbuan ni mata sa na ubali pa italtala sa ngalileta chiko na italtala may lagi rongoda na non reital no na itoki mikya wala ni sanda rongoda chiko ni itala noa ni tutu gebiti ongo saranga na koro kinabuno ka tegubuta kina na kanta mata ebiti dona kabi ni barau melenggarabi na non rabulisere sa duria ni dona turang do sa kenang kasisara o Simon kalagi tegabu metala no taka biwa na italtala na beka ya andonu maka ngauna se dorobo leleki na kenan do vaidori na kana tamata nanu mini dona kango sini baka dingu rauchuki na lomana na turango me do bana ngauna samai rausot kina gene italtal me mai talau da kabi italtala na beka randau da kaba ngauna ni abandin din ta ko ni randau kana tamata na turang kina marama ngauna pole ka kina nei balu ka daw solibir na ngona lai do na tigniang sa vabioti ngarabang domida merani ratobole ana ken ikanakana ni tomata ana sona ngona rando vabibat kin indonan rau si 5 bulan na tomata merang gai bakau merang bulango si taki-taki kinabuno bo turang maimbau ana italonongo amani melangati kin na sere ambulikin na sere alangati chigona matangani kuwa au kauta mai na dha sabi nitu itala nonga ni kena mai talo da kitoka bona itala tala na beka dha ando ya de liukia e na ngono ya salagin dola kina na balilotu non sa bagayo bona turanga na leuni koro mai no ikam e bunga sarana itabi vai tala lengarab mai kya arto sukota na be atonyo no mai lo mai biti ya kena rakin rendre so tabi na lomani wasa-wasa sa koya indona isalwa kini bengarabi
Kena non to bakang bauta na bubale vai tal. Mai lebu kaya sudu talanga kina nai katulu ni lubian rau ka tangani. Apa kaya tataki buana tal Oswald Lilin. Kaya kanggai susomita kina tal Bennett. Enda bulebu. Arto chiko boli mai lebu kana be tamani. Sa rabara tagi kundu ngoni buli mai nabuloa ni rabina kata. Me les teleni nabuloa ni tal William Bennett. Sa mani bare takakina na chairman ni mission ni viti Reverend Arthur Small wana hunibola ni mission Reverend George Brown ni siang tal nindo yang nganita babina kana iles-les baka belutaki no lomo ni koribuli lo tumena bloa ka nganiti William Bennett binakan dundonga to sama ni list tal kinena bloa ena mbakya tinika dio saiba bitu nimbar nir tongai toki kinda bulebu misalnya kita ya kina na korni bul tal. Stati kuma inda bulebu. E vida na ka so tabi inda bulebu. Kena kini asyang ni rawa. Andre talanga kena to kita ki mai na korni buli mai na bulo kinda bulebu baleta. Na rai na lulu ni korni buli badengu Reverend Hewey. Oya na sarambota ti kuma na asa baka na usuri na India. Asyang ni lotu ba Kristo. Kana nominir na lagi raw ni lagi I baka dalaira na ngoni buli era buli tiko na korni buli ni buli tal na ngono ya e karoni mbole sai ko ana kana sa tumbu baka tol tiko na lotu katolika karo sabi ngali baka ko sartu kan lotu sele ene tege bu ni karo sa bu ni senchu era dingo mana tal William Bennett na mbole ruongo ka kina ba ngo ndona non raposa. The danger of Indian invasion increased, and again Baker's Hill was again sought as a home for a missionary this time to the inflowing non-Christians from abroad. Wasango ibande takina na italtala ni sa dingo manang bolembole katuba raw melengraba na korni bulibo mainda bulibo endo na kaanga itaka na turango mesotabo kinang bolembole rua. Oya na kena centralized kena educational system institution in the William. Merasandu ididit wakate kiranga. Na kene matai kandola ane kacinka ono ni tisemba tinika dio seba bitu sai ko na high school sia na bulileu. Asan dola rawa ni ber ni token na bul tal. San dola rawa mai da bulileu na high school ane kacinka ono ni tisemba tinika dio seba bitu. Ngona kaya se tau ya butak nga o William Bennett may nabuloa na tinika dio sa ibarua. Ya bibu kesar talanga na ital William Bennett na kena tau ya butak na korni buli ni buli ngas ni buli may ndabulebu. Na ndabulebu Teachers Training Institute. Kapag kina na ndabulebu Theological Institute kanggain dola na tinika dio sa ibawal. Kemunin na baba koso ongo na kaya dakaba na tal ongo meso tabakina na mbole e rua sa pare tagi tsuko medaki anda sa toso ba yo tsuko na India karena sa mai tawana tiko na yasa se baka na usuri ririko taka tsuko na lotu nira na rawaikina na ngoni buli baleta na nondra mai daka na longoni dogu kena ilabu era rawatu kino na India. Oyana nona tubu kana turango mesa we biu yaki na korni buli mer sandu didi bakata kira kana tawya buna high school nan dola ni korni buli ni buli ngas ni buli kana korni buli ni buli tal enda buli kemani saka na baba koso ya vida na tugu leleka mbeleta na tal William Bennett enda mai vana nu mendai e vida na ka nunu maniang menda raninda bulida na nanambola na turango kasama iba toka taki na singa ni tamba daka kasa keni matai dendai undara ni mararo na so na itobo ni nanambola na le ni tamba daka na bulo dua era turanga ya Londina andau ya lungu ya na bingkaran tito busara na non rabakang bauta kambasi kana sere ambulia na nona biwa kanita kana klo kinanra kinimbola andala ko drum kene karua kene katolu tala William Bennett era turangan daw para turang at taliroro. Ni baka sa mata ka ni Besau
Oka vida na nona ileslesi. Na buku ni rai kina na lotu. Ni sa tau ya ni buana lewa sa ni basuka. Sa ni tu me donga. Na leslesi sar leskina. Era turangan do barorong. Kara turanga talirorong. Kene ucu cinga bimbi menda kila. Era turangan do tubu-tubaka. Me sotapa nangangan ringau. Au nuitaka ni bonua anda santam bekina senda sate bukina ndindai na leo ni tambata kata kona buloa. Anda sa tu sartunga na anda sambutukan don sartunga na mawe ni abana. Ebana na turanga ital-tala. Nirasa ninda samai bakabutu kana takan dinda ndona tatandra. Imbaleta ndona tubu-tuba. Na rauni na zaka-zaka tekina nangangandre ni bengarabi. Baleta na bolem-bol ni ngau na enda na sutapa. Ena bengau na maimuri. Ena mawe ni apa butuka na ital-tala. Sa sianga ni mawe bou. Ara sambutuka utingau ira rasa liwoti. Na mawe ni apa Yesu Kristo. Sa mawe ni apa dau taliraw-rawa kawarorong kaya lundina na bengarabi. Tuba-tuba ka me sotapa. Nangangandre kinam bolem-bole ni ngau na. Ni maniti usakin na turangan na marama, ni chigo na turangan ni Bonua, ni chigo na matasere, ni chigo na leo ni tambaradaka. Au mawili ka pala kaya vida na itutu membaleta na turangan na italtala sa pasangan na kanaliw.